Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nawata kaleta. Iya. Iya. Atau membantu memelihara daya tahan tubuh di Indo ke bahasa Indo. Kemarin kali. Udah cerita kapa suhalimi. Dena mana nih? Kanjak nih ga? Kanjak nih. Indo. Iya Indo. Agak nak biosepa di pura nih. Iya purani na itepu biosepan. Purani. Iya. Magas Indo. Iya. Jadi pada kisah dinamo Iya. Jadi Indo. Iya Indo. Iya, kaki nasi sironto. Iya di esoy. Esona. Aha. Iya. Tanggal 26 bulan 12 tahun 2020 di Indo. Wih, tanggal 25. Aku metom ya Indo. Oh iya Hari agar wani Indo. Hari 1. Dan pasti hari perayaan Korodo di Indo. Hari agar. Hari Natal Indo. Hari Natal. Iya, hari Natal. Oh, Makorodo di. Iya, hari Natal Natosi, hari raya Natosi untuk agak seneng umat Kristiani Indo. Makotonga. Iya. Oke, Indo. Iya Indo. Iya. Sonana sengona tanggal 26 ulas 12 di tahun 2020 sedi. Dek namita na tahun baru si tahu Indo. De sinamaita. Siaga mani rodo so Indo. 27 22 23 30 saya di 5 maning eso. 5 eso mani. Engka cara ta Indo. Engka cara ta Korodo. Makin kagak pangobi. De makutana ke kwidi Indo. Macoy aman nih. Ya naruh tujuan Indo. Makutana ka. Ai. Matan resep ding. Aku elok ke macek kaki. Iya. Oke, 27 menit salana tete 10 sedi. Tentu untuk kaki siren tu si baso dagare kelalang acarana. Mapa dendang elok daerah. Tongang amaku kuange pada mau biasa live talk ku channel YouTube nah. Iga radio baru. Iya, jadi untuk saudara relo menonton atau mau komen. Iya. Tapi sebelum nanya rodo wajib nih lo kaku saudara untuk subscribe like komen nih si bawah share atau bagi-bagi kan nih anggota jadi bagi-bagikan yang kata makada korodo share aku media sosial yang saudagar punya reken toh contohnya Facebook, WhatsApp ataupun Instagram. Iya. Jadi tapi pastinya tuh saudagar ke mana Facebook nadi. Aku tahu tuh di Indo. Noleh membagikan agak korodo supaya pede mega menonton, supaya pede mega tuh sama komen. Iya aku kolom komentar na channel na YouTube Iga Radio Baru. Oke. Jadi kau mak itu Indo. Iya Indo. Iya. Jadi Magani. Iya Pak Magani. Ya ro kawan ni Tailong Indo. Tania. Oh Tania. Iya. Waseng ro Tailong uni. Tania. Di pacara ge karaoke wani di. Cocok nih kamera Tailong. Tania. Lagu aga naro. Sabun cole. Tania tuh. Aga pale. Kato Dani tenri bali we. Dede. Indo. Makan je elongnya rodo di. Tailong coba cek di Indo. Matu piwelo. Nih jadi koma gitu ipalabangan to ni kapawat lo kako sadagare je kama ang kailo matete telepon masala-sala majumpa-jumpa atau ilo malaw-elong. Wadi to mamallaw dindo. Iya, tapi ero elona pastina elong-elong ero jarang kita putra. Jangan kada tutu mireke makada di utaja. Iya. Pada reke ko aga pirodo. Matengah kipole ya. Biasa mah ni reke ngiputara erodo sariolo weni puratoni putara. Pa aru-aru adu di. Iya, tamani na sama tete telepon di. Pastina jumpa-jumpa na tetap minasang ibatasi pitu tahu. Iya, jadi dimohon pengertian nadi untuk saudagar. Tarima nindo pate telepon pertama iga ngare na nasa. Iga ngare na Indo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7.
Nabaliki para kay adisingen na watakale. Nabalike para kay adisingan na watakalewe. Ginamano daw maku. Tayo sama kayo Indo. Isa sa. Iga na tao Indo. Iga tao Indo. Indo kalo. Karo? Iga palit tao Indo. Dahil ba ito si Runti kalo Indo kalo di. Manang ka? Apa salota liso biasa na tapakakila sa wala na. Ibu adi hamsin. Makutongang. Sila loko kasi leto lisuto ni Bunda Amina. Iya, Lagi bunda uha, tak aja ni nasa tapi mas kadaka. Kalau mas suruh dia pangiwaya dia yolo, pada kata pa posisi. Iya. Awasan deh tayo lo tajeng Indo kalau. Matengah kedo mata kasi Indo kalau matengah Elo kedo. mi, tapi kadang terpasang liso ka pak. Ya kata pa posisi dako. Iya, ilo apa kisirun to di Indo? Iya, Pak Wi. Apa Dani kita tatongan nih. kata si Runti. Terakhir mah Rodi. Itu tak tulo solo mak bosi-bosi. Mak bosi-bosi ku tega. Kanon na aji iga senara ko tu. Bapak Tata. Bukan, Pak Tata. Tega pero. Ano na masawa biasa, mga makika, botina. Mati ka. Iya tahu. Iya. Balu-balu. May terakhir ya, Ro? Iya. Oh, mau na nasulula. May tatongan Indo, may tatongan. Namo sediawan lu beto ni. Si tahun ni kapal Bindo. Elo ni hasi tahu palo ni laboy. Oh, dia panandre taut di. Iya, lawan ni kasi. Dek na kapag gagas lamen na sarap bat. Sarap ba. Kalau li naman nila may nanatalo. Si Bapak Aji Yusuf Nataro. Iya, makan jamu gak karebata tuh may Bunda Amina. Alhamdulillah. Makan jakan di. Magelak-gelak mah. Iya, sehat Mina sedih. Iya. Iya, ang kagatung may lokelo latang kalinga Bunda. Elon na ilo mo putar ero kada umpo ko mapaw. Putar ni wani. O purani. Iya, Ya makada tau buta na agar kakatu buta. Tutok na to butay. Iya, totoo na to buta Iya. Magalo sa diyang kalinga ro. Kama ya to kama. Iya. Tutok na to butay di. Totoo na to buta. Igar answer es garo seding. Mato pisapa-sapa gading. Tutok na to pabutay. Tutok na to butay. Iya. Iga na lo tareng ngiroilonge. Di nero tidak dua ki. Iya. Aresoni olo yana. Aji baca. Iya. Itu mudah labo Kanila ba? Puli kalsonge. Be, de. Halo ambo baco, mareng kalinga to koto na. Iya, maring kalinga sa radio na. Iya. Kato Haji Muhammad Yusuf Kudu. Iya. Bersama Ibu Haji Amsina. Putra Keke. Iya. Bunda Uha, sama Iya. Pak Sabe. Mama Selfie. Nenek Haji Waliana, Haji Tati. Iya, siaga nih, Ro. Haji Laugi, Haji Gaul. Nadih, Iya, gaga terima pasti kasih lagi. banyak. Oke, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak to untuk ididi. Kena sa Bunda Amina angkai ku kekeang. Balik kamponan na sa tamarupa Bapak Aji Yusuf tapoda katomina sa mareng kalinga si bawa wa keke. Wa keke. Wah, keke. Sajojo ya tuh di Oh Indo. iya. Belahan di. Mabela Landra. Iya. Samina mina wa keke. Oke. Lanjut si Kabang Indo. Kasih ke apa patete telepon kedua Ang katongang Indo. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio siapa nih Bu Haji? Nabaliki perakaya di singena watak kale. Dede semangat na Indo. Ada dek metunang kena pupu semangat nih. Iya, mau kutongang Ibu Haji. May itu sedih dikali ngasak dana Ibu Haji. Tesak dah Mamu boleh tak beli kopi na de iga ka lah. Oh iya, dek gagai. Lo kay galunge. Dek tuh nalo kegalungnya. Kay palit tega Indo. Lo kay mapaboti. Kadu anak loka beli kopi na de kan ko si runtu. Oh iya, si Ibu Ibela. Mega jadwal na. Lataro ni kopi na pusuali ero. Iya, mega joka tuh, mega joka tuh. Dek na may tendo kalma tuh lo mak balur. Iya. Iya nih. Idi sela Idindo. Mau ketongang. Angka
kani golan kani kopi nai. We pelana mani. Apa kopiku? Wih kan deh, lo kani me bola ibu aji. Ini tai. Awin do upa nangis sisa kiku kopi Iya, ibu aji magaga tu me kareba. Alhamdulillah makan Kanja mah tegi bapak taha. Kami boleh. Awin do bapak taha. Orang cuma lo terima kasih ke saya tepui. Kong katepui kok dek katepui ha? Menurut Tommy. Halo Bapak Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketemu kareba Bapak Taha. Ya. Alhamdulillah walafiat. Wih, alhamdulillah. Sehat-sehat kimat terus di Bapak Taha muda. Ya. Iya, oke. Purani geroman re Bapak Taha, purani. Purani makalurui. Wih, di. Aman ya tuh, aman. Aman sentosa nih. Kalau orang kurang mandres tuh bisa dua diro. Wih, kedua nih. Oh, main rele tuh di. Iya. Oh iya. Oke Ibu Haji, ajak kamang kapale elolo taringi Bapak Taha muda. Ya, terutama Bapak Taha muda. Elona dek magagi Elona. Oh, Elona. Iya. Ini nawa sabarae. Ini nawa Ya. sabara. Kamay Elona. Ya kamay ya. Iya. Oke nih. Riolo. Ini nawa sabara lolo ngegek deceng. Ya. Hingga pi. Terutama Bapak Taha muda. Bapak Taha muda ini nawa sabara Bapak Taha. Ponakannya di itu. Iya. Pak Ilham. Bapak Haji Baco. Bapak Haji Baco. Iya. Kasih juga Mama Anca, Bapak Anca. Iya. Kasih juga Bunda Eni sama Denaba. Densana Siwa Denaro. Iya. Kasih juga siapa lagi itu? Siapa lagi? Kasih juga Ibu Resa. Kasih juga Mbak No sama Mbak Rio. Iya. Kasih juga Bang Kulit dengan Mama Ayo. Asik Dipi. Sediki. Iya. Kasih juga Bapak Anca, Mama Anca. Oke deh. Iya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Haji Nur. Tamato na sama tete telepon. Pastina tete to masumanga ko Ibu Haji si bawa Bapak Taha muda. Dia na mundur semangat Iya, dek na sorok-sorok di. Nakala-kalin do kalau bilang. Iya. Perlu contoh rekenya roda dindo. Iya. Oke nih, ako makitu Elona ko naro ini nawa sabara Iya Indo. Lolo ngagek deceng. Lolo ngemetong mangker deceng ko sabar lagi. Maku sa Indo. Oh iya kan. Yan naro harus kisabara. Iya, tapi engka tuh makeda sabara yang kagek batas nah. Kata pura ubaca Indo ero sabara gede degaga batas na. Degaga. Jadi ngasa mata aja tutup ki. Ako misalnya reke mata aja tahu kindo. Iya. Kede sabar. Pasti kalau ingin ka. Iya. Sabar na Tapi nero. tenero tuh tajungnya. Oh naria. Iya. Emang tepuk ke ero do sabar angka batas nah. Oh tepak Iya. iya. Oke, lanjut nih ke apa telepon ketelu Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Menuju para kaya di sana atas kaleta. Iya. Halusuk na di bel. Iya tahu ya Dindo. Bundera mawar. Ya? Kamu ada itu nih Bundera mawar. Cocok nih. Dek nang kana sale ko indok kalau mua. Iya, Maku bunda. tanah marah, maku dah ija tahu. Kada ka bundera mawar. Kalau mau nando kalau sama kutana. Ya nara na bici-bici ka. Berada enggak siapa. Mada rumah nang anak. Mato ko meta ni deto si runtu. May talan dari Dindo. Lupa itu. Ada dalam kata si runtu ya. Si runtu sada. Sak dana mi, tanya tahun na. Daripada muat tahun nasa dah. De, Beda.
episode dina lepet Dani kalau siru untuk kita tahun Nadindo. Iya, makuto. Main bola. Sama bepag ah. Wah, magihan deh, kau semua. Iya. Oke. Bisa dia kan langsung di Bunda. nih. Iya. Wasakan nih ke Semarang Bunda. Eta, saya ni sono wartawan, lalu Malaysia, lalu meliput ke Malaysia. Macam anu anak tahun baru nak kasih apa? Lalu di mereka tahun baru ke Malaysia, jadi kalau Malaysia meliput. Luar negeri. Kampung na uping ipin di Indo. Iya, kampung na Jajah Mulia di. Tahun ini kurang, yang penting tahun baru kasih ke Malaysia, kalau nak Singapura, yang ini kedua. Iya. Aku Indo kalau biasa lo kami ku Jepang. Iya, jembatan Pangelerenge. Jembatan Pangelerenge. Jembatan Pangelerenge, jembatan Pancana. Jepang ya, Jepang di Indo. Iya. So malaba Indo kalau bosan. Iya. Iya, lagi nih bendera mawar jakama paling katumay lo ta seleselengi. Kan nak ada tajinul, dapat paham ada, dapat elak, Iya. ada mama sudah bapak, Iya. ada bunda uha sudah bapak siapa, Iya. ada ani hamsi sudah bapak aja lauki, dia, Iya. katoi Indopite sudah wagola. Ada Mama Dino, sudah Bapak Dino. Iya. Ada Andrita Isidi. Atau yang bagi kita dua ki. Dek nagagaling spesial na. Kami Pak kami ku sedek ke Mas Budi. Oh, agak na jama Mas Budi ku sedek tak. Mandre be pa Indo. Agak tesen. Nandre rica-rica. Rica aga. Mana? Upo jute rica itu. Iya. Nacapuran nak Mas Budi paja ini. Ih, natarwaki. Bukuna. Kalau tahu kan teh kasi nonton itu kan sirwe. Kena tulog kan. Iya. Berangkat sirwe. Oke. Sino ko may polewali. Baik. Siang ngeso nikah kue? Temen ko papanya. Telung ngeso milibur na? Iya. Oh. Jadi sih keberangkat dapat baja. Iya. Dek na libur ya. Marami kasi di man kalingilon na mamahayo si bawat si Jogalo. Mahal pengantin baru sa kolana sa pinaliti. Pengantin baru. Iya, so malam itu ya. So. Wala sa pinaliti. Aduh senangnya. Bakal si Dana ya, alumni pesantren kilat. Iya, oke nih balik di Bunda. Iya. Mana-mana nah. Iya, mana-mana nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak toh untuk Didi Bunda Mawar. Ternyata engkau paling pengantin baru sesuai wenik lagu Ayi longe ku si mama ayo ngidoruda. Maraga meter lo nendo. Aduh senangnya pengantin baru syalalalala. Baik. Duduk bersanding di atas kursi gar. Pelaminan. Iya, di atas pelaminan kapang. Iya, makur kapang. Iya, oke nih selama pengantin baru untuk di Bunda Ira Mawar bawa Mas Budi. Saya na dek acara-acara tuh Maidi. Iya, namun nih rek acara-acara kambing ngoti nah. Nang karon onan do rica-rica nasa. Ay, mapeseh. Wasa tapo ji mapesewe. Denan rendo kalau mapesewe ndo. Kecuali gratis ya Andre mah. Nah gratis mah rendo. Wasa he wajah. Oh. Oke, lanjutin ndo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sepen. Nabaliki para kai ada cengena watak kaleta. Iya, awasan na lupa ni mabasa ogi. Nah, bisa disesen do loka. Iya. Tega kima kukuang tujuh na.
tinggalkan Sorong menuju ke Manokwari. Oh, Jam 12 malam. kampi ku kapala Iya, Dulu di Indo. sebentar malam jam 12 di Manokwari. Oh, tega metu ke lolo ke Ibu Sedangkan Haji. besok pagi baru di Biak. Besok Oh, biak. pagi di Biak. Oh, lepa-lepa ngireke di kapala Pagi sampai. Hmm. Iya. Oh, kamu jaringan di Indo. Iya, biasanya dek gaga Jadi jadi biasa dega ke jaringan. Dek nangkan adek. Oh, dek. Canggih nih HP aga ta pakai mah kuang HP layar sentuh atau HP kome-kome? Iya. Oh, Komik-komik dulu, ngapa layar sentuh menonton. Oh, iya. streaming. Iya. Iya, habis selesai sholat di masjidnya ini di lantai 6. Oh, si nangis dengan ka. Ada ceramah. Penceramah. Selesai sholat. Iya. Ada ceramahnya. Wih, di kanja anak makro Indo. Iya di, ka betul paling anu di khusus untuk musola. Ada masjidnya. Oh, Ada makro. musalanya, musala D6. Lantai atas D6. Kalau di atasnya lagi kafe. Hah? Oh, kafe. Kafe tempat minum-minum, Dek menyanyi. gaga kolam renang na Ibu Haji. Ada juga di paling di atasnya. Oh, di paling atas. Engka kolam renang na. Ih, pada seding kalau kapal persiar Ada na pakin di dong. samping. Iya, di sampingnya juga ada kolam berenang itu laut. Bener, kita kalau makan lupa. Lupa kita padena na muncul-muncul. Iya, lupa curu. Gaya Dia pada kupu-kupu. muncul aku mati kap. Ratik ya, Nulis asan nama nih kasih muncul. Dia na tahu na. Tinggal nama saja. Iya, tinggal nama kasih boleh ya. Oh, endoy. Oke, Ibu Haji, salamat kidila tujuh ata baja di kode sahabat LI. Talat tuku biak. Banyak pi. Oh, iya. Aja bipa Bapak Haji. Taja nih sabar nih. Ini nawa sabar Tapi Bapak ada Haji. nangkakku di Sorong, dia bawakan saya makanan naik. Wih, harapan. Dia bawa roti, teh kotak, abong-abong, air minum. Iya. Aku kira-kira Bapak Haji Yusupudu agan aja amar Ibu Haji. Halo, ke Magalung. Oh, lo ke Magalung. Oh iya. Purani man regaro kira-kira. Pura-pura nih. Pura nih. Setiap lohor itu dia makan. Oke. Iya, Kalau dek pernah Isa rapi lorok baru ya, dia Dedi? makan malam. Dek pernah rapi lorok we. Iya. Si salah satu jang metis at dindindo. Iya. Ibu Haji, jaka mana sepale angka lo selesai jumpa-jumpai. Ya, Jaka man kata lo ta jumpa-jumpai. elong. Elon nang kana dua. Oh, kan. Iya. Pas apa mi pale Iya. sama indok cening yang manis sama andok kalong yang manis, Iya. cantik semua. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ang kasih puji ki di Indo. Dale tak. Dale sih. Cantik. Iya. Nanti kalau saya pulang saya bawa kang oleh-oleh apa sih? Oleh. Aga na Indo. Agar rohas na ko romay biya. Kue pia. Hah? Ini yang dengan penting. selama. Oleh-oleh terutama ya, Roh. Tahu nggak Tapi kong ka bonus-bonus na ya, lebih kan pa. Uti kaki koteka mas. Iya. Koteka uti kaki. Koteka naga, koteka. Oh, asa boneka. Agi sa kotika. Ada nih sengin dok kalang Ibu Haji. Itu kira. Koteka di pertama ikro. Koteka. Tasa-tasa. Tania ala-ala Yanre? pertama koro di Cangoreng. Agir. Ya naro gay. Koteka. Ya naro gay nelokin dok kalong. Oh iya, enak ro pali aga kok di Koteka. gaga lainnya. Iya, koteka na gay Iya. nasang. Oke, Ibu Haji, Koteka ika na. pilo ta selesai Iya. Terutama suamiku yang tercinta. yang lagi mak galung, digalung. Iya. Terus anakku yang cewek itu Miftah Hairunisa. Oh, dia kena coy Ibu Haji. Dek mana cek? Kan masih korek ku tuh dong. Iya. Oh, masih kole di? Iya. Iya, iga pi. Iya. Terus Agi Laugi bersama Jas Diana.
Tiama ko te kay Ibu Haji tiama. Dek mau ya lo ko te kay Ibu Ada, Haji. Atasan apa ya? Iya, tase. Iya. Tas noge. Heeh, sembarang. Lanjut. Kokeng. Lagi. Ya. Wak gola sama Wak gola dan Indo Pite. Tuang Haji Nur Hayati sama Bapak Taha Muda sama Ella. Terus siapa lagi? Iya. Mama Al. Mama Al, Bapak Al, Berarue. Terus Bapak Anca, Bapak keluarga. Anca. Terus Bapak Tawakal, Iya. Bapak Tata, Bapak keluarga. Apa capurna igar Ibu Haji? Semuanya. Ya mana-mana nadi de gaga pasilaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorong karena sengona. Keku sorong. Paun ni keku sorong. Nih agarona. Lupai, terima nih jawab patah teleponnya. Iya, oke. Yang penting selama kita tujuh tadi, yang penting jangan rokote kai dia mah ya lo sedia rokote ka pak. Bahagia kita Indo. Napi tak kaya rona Indo cening gambar anak kote kaya demo lo deh. Padahal mah kedayana ro pale kote kai. Apa dari sekedar aku tuh mai wasa na Diandre. Andre. Nah, kalau nanya. Oke, terima kasih ndak patah teleponnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Mabaliki para saya di Singana Wata Kalesa na Ih. presiden Soso. Nakerinong ya soso. Tetu aman Ada nih. Kareba. Alhamdulillah makan jakanja mah. Kareba made Jolo cemma. lo kisi jolo iga tuh mai. Iya, wong kita galo. Kita galo. Pak Abbas Palembang. Magi nama cek maku mama anjani ma cobe ro. Ma tutu seding. Aku coba Ma cobe mama Nana tuh lambace na cobe. Na pareng kalinga kisah dingin do. Ada saya gila. Hah? Kadang-kadang aku coba ro, ring keniak ya. Gero. Dia na cobe ro malu dai. Mapalu-palu ka mangin do. Palu-palu. Apa lupa lagi? Dari bola Oh, asing ya. Sampai bola ke. Na me sarap pa tindo cobe-cobe ku makro. Dia naro asa pakai palu-palu mah cobe. Oke, Babas magaga tumay baku Palembang, Sumatera Selatan di. Alhamdulillah, kada Madece mo Palembang. Ay, alhamdulillah. Madece mah. Aku mama anjani Madece to mah. Iya Madece. Madece mah alhamdulillah. Tegi pale mama Kada anjani. lento ke baru. Hah? Kan kilala masuk sai. Oh, masa Susai. saya. Masuk sai. Ma kita sangona. Kada itu kan lento ke baru tadi. Iya, beberapa Tapi dia tenan daerah lah. bolata. Iya. Kada tenan la bolata. Matama. Matama. Letutu. Iya, bola nendo ceni kok makuha. Hei. Iya, aku kutumai Babas. Oh, natamari to ay. Bolata. Ye. Ye. Dapat tingkai bulan ini ceni Eh, pada sama waje. Na dua tingkat nih kasih robolan Indo ceni. Dua tingkah, iya. Dua tingkat. Aku bola tak dari mana lewai? Ede ma. Dek madi. Dia mah kapan na? Oh, matandre bulu-bulu. Tanya to rawa-rawa. Oh, rawa-rawa. Iya. Tapi dia mana lempet di? Bagian iya deh malempo kan deto nanu reke ke aku sama dia tadi ke kota mega reke pembangunan dena perairan itu kan daerah desa mau pion tuh. Desa ada mana uai. Iya. Ada lokal ta. Oh, Aku iya. ke kota mana uai. Oh, nah lewai. Pada bola ini Iya, docen. malu aku pulang ke Palembang. Iya. Kalau motor mata itu di lolo. Iya. Ada na tuh di. Mano meto kalau di kota Dindo, Iya. apalagi itu kota Megalandre sampah na to, tersumbat nih Iya, saluran air Tersumbat iya, tuh nih motor pembangunan anak store mana, bisa kan untukewei macam. Iya. Tunggu.
Ako di yung di desa-desa, ay, umatang ka po deh. Iya. Sampai na turo ay mabiri-biri nga, ano bata ini, mabiri-biri sa lomo. Iya. Tapi din na rin po di. Malu magkapagkrasalo. Biri sa loto bola ako tapi ya. Nala way. Nalaway. Iya. Mendre way welet tu anu dindo pandasi. Napan min Korea bola. Tapamita ka puter duyung terdampar Oh, Indo kalong ya tuh. Ceme-ceme. Ceme-ceme. Dikasih. Hindi. Nakakakin daw, sani tapos nakanaw yung makiputri do yung amay. Iya, mata di putri duyung ngamin do cini. Kuya malipa-lipa ka kubolakin do. Iya. Ay kini babas. Jaka na sa kalata-selang itu may. Iya. Iya, jadi kalau untuk menghira mahadi. Iya, pengantin baru itu pengantin baru. Ade, bos itu di botin baru. Botin baru, bocok baru. Asik. Iya. Sudah salah nasi nawagola sebanyak kita. Iya. Bapak Tawakal, atau Bapak Muiz, Iya. Iya. Kakak Bapak Cakso, Bunda Uha. Yang apa-apa. Yang mana-mana nah dek gagap pasilenga di. Iya. Pasilenga kedana selamat tengah. Kita soy. Iya, mak galu-galu sih makukuan. Iya. Oh, mak cakap. Mak galu to. Wani rioloni bosi, latu ele bosi. Iya, aku kue ya mak cakap nih lah. Nule ni marako cara-cara. Iya. Oke. Selamat berkati Mata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ididi. Ya, angkai nasa Pak Abbas ke Palembang Sumatera Selatan. Ya, tama nasa matete telepon abila na romay pareng kalingai. Pada nasangon aku Ibu Haji Hamsina ke Kusorong. Bapak Abbas ku Palembang Sumatera Selatan. Ya, tatala-tala reking sodagar mareng kalingan nasa melalui Indonesia streaming jadi untuk sodagar pada tu nasanya ya Jajah Mulia di Jeddah angka ku Malaysia pasti nama mareng kalingan tutu to. Ya, kebetulan katema komen-komen nih asa kalian baca to nih di sambil itaja ianui elonge ku hede. Angka nasang Jajah Mulia di Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Indo. Selamat berhari Minggu. Bio 7 lanjut ki agak karebat Indo. Alhamdulillah. Pada mau taita makukuangeku layar na HP ta macak-cakak sina sedih. Macak-cakak penatap pakai lampu. Iya. Coba deh natap pakai lampu. Maku lemeng. Aga. Maku lemeng. Maka lemeng. Geso maku lemeng. Maka lemeng. Iya. Oke, jadi komak itu Indo. Makan jani kapang ako iputaran ni Jolodi ako dese di elong analau ona garo patetetelo pertama ini iya narundo Bunda Amina Indo. Bunda Amina. Bunda Amina. Bumbara. Bunda Amina Bunda Amina. Keda toto na tahu butai. Iya. Jadi ro dapat kilo Indo. Andrikan ita Jadi komak itu iya putaran ni pale di selama mana nih pale mareng kalinga.
Inilah Bio 7. Gimana dok, kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio 7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio 7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, Aduh, 3, aduh, 2, dok, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio 7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Double khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, nama saya Muhammad Abilin. Alamat saya di Garsi, Kecamatan Tanilau, Kabupaten Baru. Umur 59 tahun. Ya, keluhan-keluhan saya ya banyak sekali, termasuk jantung, asam urat, hipertensi, kolesterol, dan sudah lama sekali itu saya rasakan itu penyakit mulai tahun 2014. Ya, waktu itu saya berobat di dokter rumah sakit ya keliling ya, rumah sakit di Baru sampai di Makassar ya, di nama juga di Makassar. Dan setelah saya konsumsi itu Bio 7, alhamdulillah sudah ada perubahan ya. Saya tahu Bio 7 itu melalui IGA Radio, saya dengar di IGA Radio, jadi saya coba, saya datang langsung situ ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak perubahan. Saya minum Bio 7 ini 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Yang saya rasakan itu di botol ketiga ada reaksinya. Kepada pendengar IGA dimanapun Anda berada, coba minum Bio 7 biar sembuh atau berkurang penyakitnya seperti yang saya alami. Ya, Bio 7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio 7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio 7 double formula, double khasiatnya. Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak. Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ring berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama." Saudagar IGA, tiba saatnya kita memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Baru dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Tutuk pacilah kana tuku hilang lino tengindoku tengamboku wondrui makawaru tengindoku tengamboku tuoma biu biu tak bawang kurita wakwani rututona tutona kasih nobutai
Indo. Ye. Iya lah bani nasa ngona di elok kelong ngogi apurai pala bangaman elok ke kusini nasa dagar elok pertama ya ona iselei ini na wasabara nalau ona Ibu Jinur. Oh iya Ibu ya, Jinur Ibu ko Jinur. data si Bapak Pataha Muda angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Pataha Muda si Ibu Ajinur ka ela makuto puang ngaji Pak aja puang ngaji Tiro katanya aga puan nani si Bapak Bandung pokoknya mana-mana nah dek gaga pasti lagi korome data puang ngaji deh mas senang aga si Bapak Basit di ya katanya nasa ngona Ibu Aji Hamsina malau aga Ibu Aji Hamsina Tanah Ibu Aji Hamsina Indo. Bunda Aminah. Bunda Aminah teku kekeang. Maka dah toto na tahu butai. Iya, perotoni na ipalabe, labat tonion na patete teleponge. Labat toni wetu na loroe. Jolo iga mana ra patete telepong? Bunda Aminah. Bunda Aminah, Ibu Aji Hamsina. Ibu Aji Nur. Ibu Aji Nur. Pak Abbas. Pak Abbas. Iga pero na di. Bunda Ramawar. Bunda Ramawar. Bunda Ramawar. Nalupa si Bundana. Capa ko. Alina Rona dito nang ngerangi. Ay gini, ako makitu Indo. Iya. Kasih ka papatete telepon. Jolo lo ka madampat jolo lo ka kumamaal si bawon na pamu isgeron na ko deusalay. Upa day telepota na saba iya maputara elo ki on ako rodo HP we jadi ko matelpoki ko nomor na radio. Iya. Nah komatel poki ko nomor na radio otomatis ta pedai ko rodo lagu jadi mak dampak aja lah dia untuk mama si bawa pakmu isona jadi lok agak iya jadi nako iloki mata telepon meton ni mai matuk di nako halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepen na bantu ki para kaya di sihun mga takkale ko ginungi. Ako irinungi Bapak Sape. Jadi betul sekali. Berarti dega bundauha. Iya, cocok sih. Pasti pasa Mandalay. Pasa Mandalay. Cocok. Agak nih, napala landret nih dok kalong. Aku Nako tete telu pinang ka bundauha tete telu puto pintan reso. Ya makuniro kapa. Mandraruen ya sanerindo. Ya naro kasi. Biosepan na di situ na inong indo. Iya di. Oh bunda rewani magati. Malupi Bapak Sape. Ay kini Bapak Sape. Aga peto jamay. Sila ko kapuli galungi. Selalu matana to niga? Iya. Idi milale tamatanang. Iya. Sendiri yang ngalalin. Masa lali tami? Lali ko niya. Wani may kadwa ka. Yes, sige sigaga. Lo kay bundau hatiwi ke kinanre to idi reo bolay? Rewa na. Ada nama si pak kuki boleh manre kuki galungi mga nyameng. Iya, makanya tawa ko kuki galungi. Iya, maro ato ni awe ndo Namun itu balera aku yang rangin dok. Kalau mega kita masih Pak Meto. Ay gini bale Bapak Sape sambil taja-taja bunda uha elok kelong agalok tangkalinga. Mabo son ni. Hamay. Mabo aga na ye. Mabo son ni. Risma Restu. Iya. Mabo son ni. Aga na pa mabo Hus. Kani ka pamiong Kani. La coki. Mano kasi Romano. Mano. Iya. Dapat genero matut piso. Makan jatuh sih. Mata jepaleng ko to Iya. Aku tinggal yoli maniki. Aku pura nita gendro ngepiso bini lo kalong. Iya Pak Jamay. Iya. Lagi nih, ingin ada teringat rumah boso nih. Iya, sel-selan na yolo kalian berbabat ke rumah Palembang. Kan katoi garot ke rumah Mabilawana. Katoi dendre Iramawar. Iya. Kan katoi paru dendre Mabila kampi ku kapalahe. Kayak ku Ibu Haji Hamsina. Ibu Haji Hamsina. Iya, sorong. Kade Bapak Haji Usu Kota Maruba. Iya. Minat ku kikian. Haji lah mama selfie kayak ku pasar Mandalay kan kapal lisu. Iya. Mal. Iya.
Katoi Pak Tawakal. Pak Tawakal. Bapak Anca. Iya. Ya, yang mana-mana nadega. Ya mana nadega kepasilay nga di. Bosi aku tuh ya. Di apa ita? Sila loner pa aja bosi. Oh, di apa pwede macaka? Ya oke Pak, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak toh untuk di Bapak Sapa Engkaiku Galaraya. Sementara menunggu Bunda Uha dari pasar membeli ikan. Pokoknya agi-agi matut neli supaya angka matut nandre Bapak Sapa di. Iya, Indo. Terima Sindo. Halo. Nabaliki para kedeki lawat kalewe. Napa sih kimareng kali? Kebolain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab makilo-kilo tapi lo kilo ka mau joka gadi. Dek makin na joka tapi ang motor mi termasuk niya tuh. Dek pagaga. Oh iba para kay adi singan nawata kaleta. Mapadenda. Selamat tangasogi iya Pak Abbas agak kareba indo kalong si bawa indo ceni. Salam dari wong kita galoh untuk na iya manena sodagar iga. Dek gaga fasilaingan. Fasilaingan. Aja tuh na tetep payarindo. Apa maku menteruki na dek gaga fasilaingan. Oke. Terima kasih banyak tuh untuk ide di Pak Abbas ku Palembang. Asalan ka mata ko mama anda. Makada. Oh indok kalong katoka mareng kalinga he. Jadi na pade na palada itetu-tetu na. Iya. Nasang irisan ako di neto na tetelopongin do. Tapau ni makada yar matetu-tetu eona. Matetu-tetu tetangga na Pak Abbas ku Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Bio 7 abang para kedisingin na watak kalewe kalirino secara teratur. De na ini Bapak Sapa Bio 7 na Bunda. Lupui. Apa nata jeki? Oh, pura na ini napalan. Wih, kande lupu tatu. Beda si Bendo kalong. Tenre na mesa ya kasih dek Wandre. Bapak Sapa. Mudah-mudahan matindo ang sinaway ito eruti magkurorwane. Tonga. Ang kaya jading ka na pare pasadiang tu, kana pasadiang Bapak Sapa. Wah, pakalat tuet, pagjajareng uri ko pecahan. Letu tega, letu bola tak? Iya, bola. Oh, selalu na letu. Oh, kan itu pale Bapak Sapa Tajin ni sabar-sabar. Pecah ni gati komporo Cina mi jama Bapak Sapa Cina mi jama. Dia nak semene. Iya. Sabar. Ya, sabar. Ini nama sabar. Oke. Bunda, jakang kalau terselang itu mai. Naliki malolago. Hingga na dua nalo Bapak Sapa to si bawa Ibu Cida. Oh iya, kayu Cida. Iya. Koro udah sebawa bunga. Iya. Waretoi Pak mutar juga bete botoe. Waretoi paham kaku matekne. Iya. Maji mama rasa hai kasih. Iya. Amin. Boleh saya batan takut. Iya. Yusuf. Hotel loka? Oh iya, kau purani gak galungan na ya sampai lokai. Oh purani. Pacuet toki lu tu babaji. Tinggal siap nih pale. Kuna gapani na kapala ay kasi. Titi amay kapala indo. Kami paseimbangi. Dua ki kuro wali-wali ki. Oh ya, warete bapak jilau gi warete ni Hamsi warete Amina warete mama selfie. Yang mana-mana nama rangkel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak tuh. Kalau kasih ada ukiring isi batu kasih anu ke bapak Almatu ci Pak Bura pastonya pasto Cina deh nanti kata bapak Al untuk Cici oh Pak iya Bura indah Pak Bura oh iya waseng untuk indok kalong iya ada bang yang puri do mau itu pasti mati oke deh katanya naruntuan indok kalong oke deh iya oke Bunda selalu naletu tadi sabaran di Bapak Sapa nape kasih nape lo jawab apa kan Riana agak